جایزکی ایرمس پارلمانتری دم پارتی شرنخ میوان منه دل سر و پرسید گلوان راوستم هجایزکی تو بخیرات یا کردستان 24 والله من دست بکی دا گوتو بو اف کمیسیونا بناف آشتی براتی و کوی و دموکراسی بلا نوی خوب گوهره داوی هر کس گشت وی اقناعی بله بلا نوی خوب گوهره کمیسیونه کو زمان کردی نتویا کردی چاندا کردی قبول نکه چما نوی کمیسیون آشتی براتی و کویه به راپور وان چما اوقات جهف جدا نگلو يعني راستي لجنه کی وسا لپارلمنتو ترکیه جبوکو پروسیا کرد بیچاره سر کرن ام ارینی دبینن يعني بسری خدا 100 سالا کوداوی یا دولت ترکیه ده جارا اوله جبوکو پرزگریکا کرد وکی پروسیک به آشتیانه بیچاره سر کرن لجنه کی آوادی که هری ناف راسته بچه دریجه ناف راسته نوکی ویانا برکی گلی ما به گلام بتن اما ام ارینی دبینن yani الوی لجنه ده گلی که ریخستنین جدا هین هناك ریخستنا هشمندیا اصد سالا یا کوی دولتی گرتیه هر ریخستنک فراستک آوه هیا لگوری ویجه راپورین خو آماده کرنه yani ام وکی دم پارتی حقیقتا پرزگریکا کرد چیه بنگه خوش کستینه پرزگریکا کرد چیه و نه چیه که چه آوایی که هاتیه وی آسته سر وی راستی چاره سریا وی چه بتن آل زاگونه ده بنگه وی جبو چه مقام به آوا کرن وکی دی انشا کرن زاگونه و چاره سر کرن و یه چه بتن رول و میسیون البته کی رزدار اجالانی چه بو وکی دی هفدتنین بگل به تواهی رمه کرین وکی پیشنیار و تثبیت انگل خواه و راپور ده وکی لجنه ده هیویا و جوه کمیسیونه چیه؟ کیشان پیشنیار هاتنه تثبیت کرن که جهه امیدا کردابن یان جیبا آوه یک جاوایان چاره سریا خواست و امیدین کردات دابن مثلا بحث بکش يعني كوميسيون البته كي نها شوال لجنه آن نویسی آماده کرنه یه کمیسیون که باش و که هف پار آوا بکن و پشتوی رادستی پارلمنتوی بکن اف کمیسیون جبو کو یاساین آشتی در بکون بنگه کو جبو آشتی بده آوا کرن راپورek بوی آوای یه به آوا کرن یه به آماده کرن و رادست پارلمنتوی بکن راستی جبو کو تمامی وکی انشا کرن از زاگونا چاره سر کرن پرزگیره که کرد پیک بینه اف لجنه نیاوه او آستک دیه yani پرزگیره که کرد آیا 100 ساله دولتا ترکیه جبو ام بی جوکی وقتی که نزدیک ده اما آیا به چاره سر کرن و به هر آوای پرزگیری که دولت ترکیه بذیوه یه به چاره سر کرن yani یه حقیقت دور ده باشه نخو بدن کرنا چکان هلوشاندنا پککی و تمام لقنوی گردای کی جان پرسه مثلا البته برام بروی کردان چه به مثلا اوا اک پارتیا دبیجه است تشتکی ناکم حتی کو تمام لقن yani از دی ساد بیجم پرسا خو تمام کم اک پارتیا دبیجه است تشتکی ناکم حتی تمام لقن پککی نه هلوشاندن مها پیا شریک اک پارتیا ده هف پیمانیا جمهور دا دناوی کمیسیونی دا دبیجه همه بحث نک زمان کردی قد نابه فرمی باشه جه پیا دبیجه زمان کردی بپارزن نابیجه فرمی به ای باشه همه چنه به زمان هون از دیسا بیجمه yani her ریخستنه که لگوری فراسات و راپورا حاضر کریه yani ام و بجلویل لجنه ده افجه تشتک ارینیه yani ام وکی همه نرینی تواهی نزیک ببنا دولت ترک بخواه جبو کو پرزگریکا کرد بیچاره سر کرن البته کی جبو کو اف لجنه هاتی آوا کرن پارلمنتوی ده جبو کو اف گاو هاتی آویتن اف سالا که زیده تر راستی به هر آوایی گلی ما ارینی نزیک دبه اری راپورینو راسته نلگوری حقیقتا کو پرزگریکا کرد بیچاره سر کرن راسته لبلی هر ریخستنه کی فراستی که وه لسر راپورا دم پارتیجه گلک در دور نجات پرست گلک در دور راستی نخیرخوازن و پروسه کو آشتیه گلک yani هولدانی کو راستی نرینی
pek anîn, gelek zimanên qirêj pek anîn, gelek karkirin ku rastî provokasyonên ciddî jî pêş bêxin, gelek kesa ku yanî rapora Dem Partiyê bi her awayî dixwaze ku dewleta Tirkiye parça parça bibitin. Başa. Yani bi wî awayî gelek nîqaş hatin kirin. Em erê rast e. Yani raporên ku warê xistina ku hatî amadekirin ji heqîqeta çareserkirina pirsgirêka Kurd dûr e, rast e. Lêbelê bila herkes ji vê baz bizane pirsgirêka Kurd heta ku bi awayeke yasayî û destûra bingehîn nê çareserkirin bi ti awayî qeyranên ku dewleta Tirkiyeyê jiyan dike Başa. çareser jî nabitin. هجای ایرمس مثلا افروکه Evet. مثلا افروکه شان دا امرالیه یا دمه دگل وزیر داده جویانه گوتنه امی وی پروسه با آوه که یاسایی گارانتی و هر تمی بکن چاوا پروسه با آوه که یاسایی دهتا گارانتی و هر تمی کرن زلال جی خلکی را بیجن آرمان جوا تنه بیدن کرنا چکان و نهیلانا پککی و لقینویه مثلا نگره دای پرسا کرده هون چما وی که زلال زلال جی گل را نابیجن Na, em dibêjin ev bi hev ve girêdayî ye. Yani rêzdar em birêz îman ev bi hev re girêdayî ye. Yani prosesa ku hatî dest pêkirin ji bo ku rastî dom bikitin jî elbette ki yasayên aştiyê divê pêk bêne. Yani heta ku ew pêk nên gavên du yên siyê ji nayên avêtin. Divê baweriyekê bide civakê, baweriyekê bide gelê Kurd, baweriyekê bide gelên Tirkiye. Yani ji bo wê amadekariyek tê kirin jî. Yani hevdîtina ku îro ya şanda greva İmraliyê jî wezîrê dadê re jî kirî ewa ji berfireh got. Yani berfireh jî nîqaş hatine kirin. Saet û çil deqa hevdîtin pêkanîne. Wezîrê dadê jî kar û xebatên li ser vê yek û pêk bînin çine li ser wê xebat dimeşînin. باشه Yani ji bo qesê elbette ki amadekariyek heye. Heta ku em dîsa bêjin yasayên ku aştiyek li gorî civakê baweriyekê pêk bîne û pêş bêxi pêk nêtin, welahî nemimkîn e tabii ki gavên pêşvetir jî pêk bêne. باشه سباهی Yani کمیسیون سباهی کمیسیون دیسا دجوه بریاره لسر تمنی خود ده تمنی وی حتی داویا سال دقیقه قناغا پاشی وی چیه مثلا erê yani lijne rastî gerek heta dawiya vê salê kar û xebatê xwe biqedandiya lêbelê têwe meniyê ku naqede lijneya nivîsê li ser rapora hevpar amadekariyê dike wekî dî jî tabî ji bo ku bê parlamento nîqaş bike yasayên aştiyê derbikeve elbette ki mehek an dimehek dî çêdibe yani hin em ê bîjî dirêj bikitin yani çêdibe mehekê an dimeha dirêj bike piştî wê tabî ki ji bo ku înşakirina yasayên çareserkirinê divê pêş bikeve. Ew as tek diye ev çine we ji qarawekî rapora Dem Partiyê li ser vê rastî berfirehî divê çi pêk bêtin wekî zimanê Kurdî, wekî çanda Kurdî, wekî nasnama gelê Kurd, wekî çawa xwe rêve bibe. Yani ev bi hemî elbette ki as tek dî li ser vê bê nîqaşkirin û bi her awayî asta mirov dikarin bêjitin asta müzakereyan e. باش Yani lêbelê heta ku yasayên aşitiyê, yasayên baweriyekê bide gel, bide civakê pêk nê pêş nekeve, yasayekî bi taybet dernekevitin elbette ki gavên dî jî pêş nakeve. Yani Baş. pirsgirêka Kurd pirsgirêk sed salan e. Wekî em bêjî wextek nêzik de bi her awayê bê çareserkirin ji nerast e. Çunku ji ber ku hem hundirê dewleta Tirkiyeyê hem ji derveyî dewleta Tirkiye jî yek û rastî nexwazin pirsgirêk bi aştiyane bi demokratîk bê çareserkirin zehfin. Hûn dibînin va rojên dawiyê de li ser rastî hem nirxên gelê Kurd بله بله yani ew nîjadperestên bi her awayî hewl didin provokasyona derbêxin li çi bi bila bibitin ev gava ku hatî avêtin wekî em Dem Partî wekî rastî tekuşîna gelê Kurd ji vê gav paş ve neavîjin. باش Em ê çi bi bila bi heta dawiyê em ê pay bikevin ji bo wê ji rastî hevalê me kar û xebatên xwe yên berfireh dike hûn zanî dazdeyê vê me heta roja îro jî bi her awayî hevdîtinên xwe li rêxistinên
parlamentoya de rêxistinên cuda cuda re pêk dînin, rayedaran re hevdîtinê هیویا pêk dînin. سەرکەفتنێژ خۆ ئومێد و Sağ ol, هیویا sağ و ol, çav sağ ol, spas. wêyekê Ev metnê jinabê, ev metnê jinabê tabii ki rol û misyona ku rastî rayedarên Başûrê Kurdistanê bi her awayî yek û li xêra aştiyê de tev bigerin elbette ki li waje berpirsiyariya her kesê heye. ما جنابê hewa jî dî di pêşwaziya Cenabê Serok Mesud Barzanî li Cizîra Butanîn her hebin Em jî keyf xweş bûn, em jî keyf xweş bûn. serçavê min.